Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Sem TV GH so wofreme adwoa searching. Na obi ye threaten wo de Minia emra he first no munya no fofofo so ti ase e na se so ababontin abeka say NDC amanokuo the president ene ne nkofo tata no ene wan sisu dua no anka so ka what say o se ye threaten no na threaten no why the person pam no me kwakwaji ana say ho e MPP for ehemfo ne ne wo mo ba pam ka so mbom be pam ne NDC enye ase no nkaja ne kan president wanka enti emia ana meboa ye tie enti de NDC for keka enso mo ka ye enti tire so mo se ya ma me no mo ko program bi of children of mo say of children the president why I mean massa you don't get it obuna ni tie you don't get it. Now, sorry, I want to name see Mompaye with this attitude and this behavior as a leader. Massa. The Bible no go. Alien Bible. Oh, better. 1st July. Oh, no, was only the boy had been born on it. She called over the CFO. Munti the Americano. Munti the Mamma Moada, Monfanco demonstration for support to Mameno. Look at Mompaye Agidian. And then you go Mompaye Agie. What you are now soon to be that. Now, the Danko Kufuado. What say say be man ne edio agomu je tantantan no na o ti ha wo so no obetena yina wo kasa na mpanimfo nkramofo mpanimfo asofo mpanimfo mo ka ene oba ye eno mo fra brochira ba ene o mu gina nkran efefu o mo wano mema no abeti ase nko bompaye ye ko bompaye kire hwan mitio mitimi fie me bompaye me for that Roma for that kusi na that Roma show program ye bompaye. I don't need John Dramani Mahama the president to tell me something ko bompaye. We fear pro adwon boni wo mutrim na mo de sebo babasia mo de ne fa amanye wem wo highway mu no abeja agase nko bompa na boy ko nyangopo betie na mi wontie so fujata ba you see ya hwe ya brother so bitu abeto ene ya de ese nyankopon de ono ne e kan onu ko nko ofa so ene niema onum kwan ye ofa so a wo ye ne niema what you say na sabe se wo yire ana wo ba ana maame ene de ne fa sa kwan boni we so a to the sense petition recommend president wono na mo bon ko adu mo fa bi ma no mo fa bi ma no ya bo me kwadu o ma me huni wa abra mra so kire si e bo obi kwadu o so se bo no kwadu no bi sa bo no no so hu nsem o mo ka mo se mo fa ma no na wudi nipa oba basia wudi ne fa sa ma ni hunu wem wudi ne fa sa sisia wem to the sense mo sa fra ne threaten no so o resign mu beku no mo ba ne dem baye no munkoku no we dey we dey sense mo ye ya ade am ye dada mo wo records da ho history ho omukum se na nya miensa so omukum o nya judges se na ba ko ne batan na batan no for no cheche ene ti akora ni tiri fem ene kokum amena najo etu ayo nwanwa na nya me nwanwa wuti ase na hwe anyenkwa hwe abatuo ho nsunsanso Ghana fronti abatuo ho nsunsanso enya wo maame ene nya wo papa ana akoto aba ma ne se na mo ka no after say omo ka so mbe chichafo na omo yes omo quarantine bo no onim say omo say omo ma omo mfa camera entwa bibia media fo ne wono omo pam omo na free dem aso omo no ma di nkomo na hwe ebe ka sa wi aropai ebe ka na aropai sa enhihye na don kwa kufor ye to ho no wo ye de to ho de mankurasefo ba bia sebe chichafo nkoro no wo mo e no de force o de fa wo mo enti wo mo e fa wo nyina wo nkurase o enti se wo tete kumasi ha ne mampone yine o da bi o ba bia chichafo nkoro mobrowa emma enkwalate wa unya teacheri mane nkyere na de enye do mo koye na wabetena ho as a president na wo ba ya untu ahoka ministers na ofo untu amoka ena mo ba ye NDC fo amafo untu amoka masa nyambe tue ni paka pa o gam na mamu ha
nya betua ni paka on sound say that say no yeah na wa go yakua di ma mi fa so ye hwe niam e koso wo de just look at it hwe niam e koso ma mu a na wo te honum enye wa reho ma mi kasa mo dimnika mo aba mo be yi ano mo ba be yi ano ha ene kwasafo nkane ane adudum na nkrofo nam apropro no watimi abeka bibi a kire wo mo o matimi abeka bibi a kire yen ene galamse ene okum nipa no watimi abeka bibi a kire yen ha ejime de he to be frank with you I am a rose am ya Ghana ni nyawe ko Togo mi to nyame mi nyame ko we this such this behavior masa ye no ane say na amene na nisa Ghana for the betu ehofo ye di betu ehofo ni ehu sa abato o nsusu nye nipa bia na eto abama no nye nipa bia because o we chichafo ya wo mu ko ho no mu a ye dis striking force for ni etuo eko gina mrantie he nkora nkiti we ni ko gina wo mu so mu firi anko baga sabi obi asabi wakobo kro no na nyi wa ho say akola wa pass through the process ya for aduma no ye aduma months more than 6 months what tie kurase wan tua ne ka no ba be ka mo pamo be say akromfo na we leader is that how a leader have to lead what we leader na we dwene Ghana for ye hu ko campaign na onim mo te say soro abofo mo kasa te say the we ase bone kura ni mo enka mo hoda mo tu sana mo we adada nkrofo ye fa ni omo ye ka che no mantie ye ka kire wo mo se nkrofo we dada mo nkrofo we dada mo tra ga na enkoto aba mo bi papa ye enkoto aba mpedwo mo bi ba me ye di tuo ejina wo se ba o mi aba e me ba ha se ye wo abato ho won faso abato ho sunsanso great abusuani din ade chairman NS Kwakwaje mama nchara na Samuel Nkwana na baby a wo bia me chia papa wo se otima ho mba baby a metie de emfa na Fosua men powder me ka for the man member nyina tasuzigata ere petitioners no lawyer adai ana so de adwuma no ye o ye adwuma be ne wo nya asam o court na NDC o mako election petition mienu ni nyina no mo lawyer ho chechu na chechu na afi asam we aba so adwuma ande adwuma adwuma sam to nchen ye ka asam a o se adwuma we adwuma na wo ye ka asam say obi NDC akọ election Supreme Court o go Supreme Court o ha na mo de ne ko chechu has been consistent